si ye kan obi a wakum Vida eye Gomez na ekum Vida so obi a wakum Vida obi a wawie Vida Gomez na ekum Vida si ye pe obi a sebe ye wasi ye blame no ni ye blame na o pe obi a wasi o blame no sebe wasi o blame ne pa sebe Gomez na momfa blame nkonkoma no mamum blame ye na ye tenchen no Vida se no we ni die na ni die anko nsori mfi Belgium so oba no ho Ghana ha before so oba Belgium free Belgium oba no ho Ghana na nsem bebre na akoso sebe be mpesa me ko I don't want to go there so ye pe obi ablemu na wa wote app no so bi a woso bo bi an fa koma self acclaimed husband na your friend Gomez no that guy called Gomez ono na munko blemu no o wote a wusuma Vida no ono woni se ne yiri bi awu onima de your friend sabi ewuo onti wuo kranka yes onti wuo nka onima de your friend wuo efutu amede ma onipa bi a wo ha na wo ye sabi oba na wutie me oba bi a wutie me wo ha ne bia no fa che wadwim wo ho hwe tieniye oba bi a wutie me wo ha ne bia no fa che wadwim. Listen to me carefully. Oba bi a wutie me ne bia se awurade pagya ma akosora ho kasa ho abon ho so memma be ma protocol wa bra bomu da enye bi da emma protocol wa bra bomu da be ma se me ma ni protocol ma bra bomu be ba be kun tu be ma te Ghana mfa sabe wusika nkofa ne nkonkotena brutie se wo koware no obekwa kokun enkowali hiya ni be ma se wono de ye kote so na wo fa na fri Ghana ede na kwatena brutie uwiase nyina odamfo nyina ano no ene Vida to yi mi blame mi ankasa me ho Vida mi di blame ne ma mi ankasa me ho because what kasa papa ma me kwan na mi mfiri mu ma me kwan na me nkwane nyasa be siye me asma Vida ka kire me no asma ka kire me no asma ka kire me no asma me kwan na mi mfiri mu Vida konye ma bebre mu amu nipa dodo na amunim se me betena no mo apagya buku abeto ha se me kan ye course ne ne aba ka wo kura no ka wo ntena se mfa nkoshi obi so obi na eku no I am telling you ka wo ntena hada shabe Vida fra bro tira oba Ghana wodi ni nyinsa besi ko agagura fie ho no ayada no wonyem ye kwa be no fa so wonyem ye shabe Gomez wonu a wonim se Vida ne report so ehye so someone try more dead that so be na so be ubi mu da sabe Vida why 5 years family planning 5 years why so oba Ghana na ye mani ko yiye oba no wadi nyinsa ba ye babi sa ho obi asamba munnim na mo ka de ye na mo ka de ye mo de 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 obi sa ho Vida to no family planning 5 years ono aka daddy media me ya na manimo ekwamase amanyim sesi ya daddy to aye family planning obeba Ghana ye obeba Ghana ye obeba Ghana ya o enu okoko yiye anu ni nei anu ni nei anu eni ni nei Vida wie ye nyina obi am function adwum se nyi obi na ekunu momfa sobuo ni nyina enkomo Gomez na momfa sobuo ni nkobo no because Vida to no sabi ya teche na shekeji mu Vida to no obetna app so ami no mienu anim obedi yatem na ensu sunsumu na ne straight ebo Northern Region na ebo Vida to no wone ne hu Vida wa fam wa fesi ansan wo edum ne bi wase papa me ye na me nya de na be ye na me jem na me ko asmo ka tire me wase papa me ye na me ye enye me jem be ma be ye bi wa me ye ni nyina na me ka se mu ya tire go bench one try said that the lumba se me bi be sibiem one try that yam fa 500 cedis ngware wa santia mamrem yam fa 500 Ghana cedi engware wa santia mamrem ene me ne Vida busuafo akasa ne ye wo pe
na wo hwehwe no me no unfinished business anu anu wanya no so we business na wo pɛ no meboa business no unfinished business no wawie meboa so wawie unfinished business na wo kan na wo pɛ no so wawie so wawie unwie Gomez wawie unfinished business na da bia na wo katre na wo complain mame mene no unfinished business e won sem bi wo ho na ma me betena ba beka one way obe delete your TikTok account and you know me no di adanse ya se nya wale pa na wo wale Vida ya tone ma wo ko ese wo kwa kodi na boro no wawie no eno aso no waye no Gomez o koye se Vida wo kodi na boro no wawie no se no na opɛ eno na wo nsaka no ye na opɛ se obetena se mi ni Gomez no Vida kunu mi na menya adwuma no eno na opɛ no se no na wo nsaka no se di okomodia no omen ade ni kita o tenkyina yemfama no mi bu bewe se obi andi kodi obi a we nyansani ondi kodi me bayire ni ye frɛ ni pona bayire ni ye frɛ na fase afase ofo so se wo de asikyire sambai no bayire ye se bia afase am na beda ni pona ani ye ko behuna ani aye ko obehuna ani aye ko be ka asemu ya kyerem so wo po obi a wa divide aboro divide ewu a Gomez na edi newu me ne Vida kasa last year na me be di me birthday was daddy e ka me nkokura na me time am to take it na so papa ofre me papa daddy na don't ballistic me no brother kasa shishi you're very careful na hwe hu yie I am telling you enu ameni wudi nkomo efa Vida wuo ho na obi akora nim and who admit ye why so betena sa wutwa ntro enu ame from nkomo be na me wudi ye be ka kire wo se Gomez na ka kire ne se omompa ye na Vida me ban won samra nkwam na nya sa dia me ne ye nkoso anya afuma be ka kire wo no ade nkomo na me wudi ye enu wani nkomo amfa obi a ho ade nkomo me no how many times am frɛ wo seconds ma frɛ what in nka osida bi o seconds what in nka osida bi o so don ade na wo yesa sabi wan kasa wonim de boy ne de Vida fam wonim Vida before sa Vida ekwa adwuma no pa kwa twa hwe aba ne ti akobɔ fom no ede na si fie don mi bi sa ode na si fie ho ede na kɔ so ode pressure na free fie no ode kɔ adwuma pressure no ode free fie and ode kɔ adwuma Vida ka kyerɛ me sɛ nana time bia wo behunu sɛ me ye live Gomez abaso no na kyerɛ sɛ saada no wabome saada no wabome o mi sa Gomez sɛ Vida bo ho opono how many times am me warning no last time me warning no ka kyerɛ sɛ masa sɛ obo no wa nsɔre bi mu abɛɛdai wonim de nipa na kom ne di wa fam etimo ntomo bo ase sabe app no so yate so no obi adi agoro but there was also a sense of funtum wo se batatwene Vida catch them daddy sometimes ahomache masori am be kɔ adwuma ahomache be se 3 am be kɔ adwuma no ade so force no me yada sabe ne kɔte nyankolate ekote oni me mpre wo minds oni me nya mewie no na mase nyina ya me ya don ballistic why is all about bokis ade ya no ade life no don't dear life no dear subai no me and strange them nem pretending because you know say me ade means so we are see nipa unim no kre enyina se na me ne kwabresi ama wasem te me ne beko me ne ba beko me was some of one kasa video bi wo ha no mo a o ka tell Vida so mpam Gomez no nko ade na hu ye de nkomo na oni udi ye
adentina wutwantro Gomez to one no ono kura wonim se ne yiri bia wu Gomez wonim se ne yiri bia wu etiname ne Vida busuafo akasa se Gomez penu waso wo ye bema o meka so be pre Vida japade ne yenhwe ene nka I'll fight him with my last blood. Shabe wo abema oba befu akwa abruchi shabe wo kwa wonni adwuma ye right maami sori ahomache kokko ye adwuma no wo ye adwuma wo ba beduru fie na wiya no or relax here sorry ko prepare ya no mami ni Vida bie na no mami ndi ma home kakra be hu wo de ne ha wo de abona no so our friend last time was papa aboma no subiye mo oni mi nsema wo ho onu na kwaye adwuma wa bre na wa ba no kwaye aduane osemejima home wa bona no so ye kasa obi a biuzu obi wa aware mu a unim ade na munim shabe Gomez ya pia bonti a wakoto enchene ade abafie no Vida kase odinchini beduru ya before so be enter room odinchini du afamsi kamame Vida kwa kase ade enyo na aye be ma ofie ha bete na no so pa apona no so ebro so Gomez sa game na person on don ballistic mu be play no ho Vida wo no hu insan da Vida no ko nyina wode ohu asema hye ni trim na de ko na wonyi mfiri ni trim so da etim play smart menya wo tse ye smart oni don mu be play smart as if say sabe me na makoku na so obi na akoku no Vida ba Ghana ha wode ni insan na bai makonwa im wotimu ha otia oni ni di nkoma na ko off metwa maybe sa Vida uni masma Vida katere ni nyinsa uni masma katere me maybe sa uni masma katere me na se oba jaiwo na wa wadamfo atufu se fo so fa nyinsa hye ne ko na fo so nyim no a oba fo so awu ahyew oba so mpe ubiem wo jao na sabio wadamfo tufu se fo so na nyim no na fo so se wo nyim no wa bra wonim se maame na wo nyim no ni age ene na wo mebisa Vida so wa wo masai wo se baba me mama wo mo de minya wo nyina ka 15 omo masai omo wu afiri mu shabe okay nkanya na chese Vida se ne manyina ate ase anka omo ye 15 ema 15 shabe Vida to wo nso Vida oto wo nsa onya kwada eti ye dan ena hu shabe wa wunim se abaya ne to ni paper ese so doctor akyere se oni kwan so try awo biem any point but why say o force no ema ne nyem in the first place adebe de ba utrim say o force Vida o force Vida amna ko yi the family plan ye free ho mo ma nkyere mo Vida ba Ghana enko force o koda na wo ye kodi no be ma wonye ne yiri niye parce que family plan na waye no shebe bone kokoyi asem ni nyina no Vida no family plan 5 good years afekura no waye 5 years una force wa akra no kokoyi oba Ghana oba odinyi nsan na baye ye kwaja graja fi ono wanyem wana ne enim so wanyem Vida ba Ghana no wanyem because ya no airport na waye ton to aba ntebe ne ti akonwa 1 2 no off wa bono
ene ne kwa tena ACP road we kodi banku ne tilapia e ho no me hu se nkwayi and Vida catch them say papa ono a oba ha no onim papa oba no onim ade so anu wode nam was papa eti TikTok for me kan se mu ya kire mo mamu mfa so bo nkobo obi ya Gomez wone Vida di ni yi Gomez na dream feeling na dream boni nti mekai Vida ni bray or call back to Belgium me sorry no afraid me more than 9 and I'm a friend no be friend no na say oba Vida et say na ma da fe ma so no was papa daddy nyame adom daddy batcho pese me sa ba Ghana me pese me ba Ghana and I'm so be there wa Ghana no say daddy asem we nka nso bia boy no me ba be ja no Vida no ankasa na no hano Vida no hano na no hano Vida pekasa na ni edinti di okom ni so ka wo nka bi ma no because wo pene ha watie na wo de edi na tem wo pene amane wo kom atie na wo de aye no ti na de na okom no obe wo no wagi wudi a no voice out e kire wo since Vida shia Gomez a lot of the Belgium adwuma wagie ye waye ni pia wagie ye nyina call Gomez abusuafo ho mini Gomez ne maame ye conference call na Vida so wo jai no asema make ya ho oso wo jai no Gomez frame no wode ne maame to so na ne maame isu nana mesraw ene Vida nkasa maame na so wo jai me ya ade na me mabusuafo okodie ye me mai ade ne be ye wa asase so mean say ya fa obi ba ne ya ye ne John ya fa obi ba ene ya ye ne John nanka mamre kwan so mamre mu ni amanie mu listen to me carefully senka bema ko wale wo ba why na be ne yonko ehwe abusua anka ye bema na ye sa asede no but Vida de ya yusu ni bebre Gomez de Vida ko north Vida no ane bo mama ni odo mo ko north Gomez de Vida ko north so mo kwa kukunkum TikTokers fo bi amuko bubu bi egu ho I want to call locate to Vida so onu asabi Gomez de ne ko aduro so afa de Gomez akwate kire no e wasa north ho any day any time Vida beka so be jai Gomez no call be ko north na wasi mi ade me renew ti se nana Vida ni Gomez ko ya e be ni mutsa komi nware bia mi nware bia obe nwa ade be te no mu mienu ti live e adwuma ni bi no adwuma ni bi no ansem bebre wo ho because me ka me ba kopim part 11 me ba kopim part 11 mumisa say Vida nam fofo a no omo ne nam olden days omo ne nam na asanya omo ne nam yemisa say Vida abusuafo omo ne ye fine na so omo ne ye fine after Wally Gomez yemisa say the nam fofo wan etimi frɛ no after Wally boy no nobody obi ani ho obi antimi enti Vida ba ya me de ne kwa dagrada ho no wode na this one ba ye ne mu oduma no onwu de wonye Belgium asetena sebe wasena na mpia be wu atodem ano ni nei se Vida to yi se otimi ba nkwamu a ka be hu se obehu se wo ye nipa a wogina oba wo hu din because the timo adwin nyina no adameji bibia sei the timo adwin nyina everything the timo adwin nyina na sei the timo adwin nyina bibia sei bibia nya adwuma bibia nya adwuma bibia no na ye adwuma woni trim and you miss say Vida that hospital when you try the picture ebe post 2 year when you try the picture
Vida e collapse ya omode ne call hospital no why they take picture no why and they take picture no why na ambulance friend why na police for friend no why na call Vida or hospital ho could take picture no it is sabe me be walewa ma be ya utamfo me be walewa sabe afedi e obeda me tamfo Vida da hospital wa sabe life support sisi ni so a sabe machines go ni so a wa ba na numu no hwan ye misasa hwan ena e take picture no hwan Gomez since enra onam ni die mu no all respond to ma messages but once won timi ma bonte me kan de yakum na yire no why because wo ni wunyia no mo hwe di poster wo yeye Uye ni poster wa yeye mean say enka no kura say de yirewu enka no kura say wo waye mu enka no kura say bibia si why because ni eda nanim ni sika bi eda nanim wo dwene say oni Vida ware ye e won krata so wone ne ya warefo ne nsa beka enti hia no enya na sem Vida timi ko fa Gomez phone no ba chat ye twa send me obuko fa phone ohu na nakoma was papa Vida betumi akofa Gomez phone chat obehu no so bia ni wono ma sabe ekum nipa